أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يلا قالوا بين تلقى قالوا يا واحد حسنا يا إلهي قوم قسيها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه مؤمنين توقفك إذن كميدة أو قالوا به فسوف يأتي الله إلهي حكم السنة بقوم قام يحبهم ويحبونه كوا الله تشعل الله رجعل يجاهدون في سبيل الله جدك إلهي نكون هذا. الله السلام عليكم. Yeah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I met brother Stefan. Yes. You're born here. You're American, right? American. Tennessee. Tennessee. Okay. I've been here 8 years. In Tennessee or here? Here 8 years. 8 years. I met him today here in front of Masjid Abu Bakr. Just gave him da'wah, mashallah. We discussed about Islam, the meaning of Islam, which is submission and surrender unto Allah alone, praying with the name of Allah alone, and avoiding and staying away and leaving and abandoning all fake deities that people worship today beside Allah subhanahu wa ta'ala, whether they are in the shape of human being or animals or objects, other objects, or angels or devils or anything else beside Allah subhanahu wa ta'ala. Brother understands now that Islam is very beautiful and Islam is inviting him and calling him to worship only Allah alone, the creator of everything, the creator of the sun, the moon, dust, big hills, stars, oceans, rivers, insects, human beings, living, non-living, that we see, that we don't see. He understands that, and he's willing today to save himself from hellfire, the way that will lead him to hellfire, which is worshiping other than Allah subhanahu wa ta'ala. And the brother I explained for him that Islam is very easy, and you don't need to dive in a bowl or in a sea or in a river or ask forgiveness from a human being in church or in the street like you, sitting and doing all bad things. He just need to ask Allah forgiveness, and by pronouncing the word of shahada, saying ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala will erase all his past sins, and he will become like a baby born to sinless. So brother, it's very easy, and just you will read a few phrases with me, and that is ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Rasulullah. I bear witness. There is no deity worthy of worship except to Allah. And I be witness that Muhammad is the messenger of Allah. Also I be witness that Jesus Isa alayhi salam is the messenger of Allah and the servant of Allah, not God, not the Son of God, not one of three. MashaAllah, now you are a Muslim, MashaAllah. MashaAllah, may Allah bless you. Brother, welcome, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, now you are a Muslim, and if you die today, you will go to heaven for your entirely rest of your life. That means you will abide therein. So my brother, welcome to Islam, the religion of all the prophets. Salam alaikum, salawiyah. MashaAllah. Welcome. MashaAllah, halkan aan ku waaninay Masjid Abu Bakr hortiisa ayaan ku waaninay halkan anagoo dhalinyarada la taagan waxaan u sharaxnay macnaha islaamka waa in ilaahay la isu dhiibo oo loo gaansamo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaligiis la caabudo ujeedada ilaahay noo abuuray ujeedada aan adduunkan u joogno walaalkeen wuxuu fahmay magaca kaliya oo lagu tukanayo inuu yahay magaca ilaahay cidda kaliya loo rukuucayo loo sujuudayo la baryayo gargaar iyo gurmad iyo wax walba la weydiisanayo inay tahay Allah subxaanahu wa ta'ala. walaalkan ilaahay baa hanuunka siiyey saas ayuu ku wacay diinta islaamka inaan jecelnahay nabi ciise hooyaday waxa la dhahaa maryama gabadhayda waxa la dhahaa maryama walaalkay waxa la dhahaa ciisa nabi ciise loogu magacdaray nabi ciise u sharaxnay inuu yahay sida aadam oo kale ilaahay maartay ku abuuray yani si mucjiza aadam aabalaan iyo hooyo la'aan ilaahay uu ku abuuray ciid hadii ay ku dhimay inna allaha ala kulli shay'in qadir ilaahay wax kasto awooda
أبلاني هو الآن حواء لقى أبو ري فيرت آدم أما إلهي أبو ري كان أبو ري قف رجعه لكنه هو دمر الآن أبو ري عيسى لقى أبو ري هويو أبلان لقى أبو ري أوسن أبلهين إلهينا معجزة إتهاي بني آدم كأنت صورتين إلهي وكأبو ري أبي هوي نسأل جدار اللي يردوا إلى شغل أنت سأيوه ولكن كامية نشرحني مرك إلهي سبحانه وتعالى هو أقبله أنا هنو أقبله نيجي كان إلهي سبحانه وتعالى يعلم كما الله سوى نشوف لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلهي وأديك درتها قفك وهنونيك ها غير بدن أدونك وحي يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم waxaan leenahay marka walaalayaal khayrka iyo dacwada dadka loogu yaro wadankan waan joogno dadku waa ugu yari karnaa khayrka wanaaga aan isbarno xumaanta aan iska ka reebno Soomaalida qurbaha caalamka dhan way joogtaa waxa la inooga baahan yahay meesha aan qabyaalada iyo maala yacniga iyo xanta iyo xinka iyo xaasidnimada iyo iscayrsiga aan ku mashquulsanahay inaan nafteena badbaadino sidii Allah yiri yaa ayyuhalladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran sidoo kalena aan badbaadino caalamka aan badbaadino mucaad buu u diray hal nin buu u diray rasuulkeenu koonfurta Yaman waqooyigana Cali buu u diray xagga xeebahan wuxuu u diray معاذ بن جبل وحودري صحابي الأورنجي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم يعني يمن مكودري رسول كانوا دردارا بسيء إنك تأتي قوما من أهل الكتاب بعد تلك قوم أهل الكتاب يهودي كريستانا فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله مركب وحور رياض ويرتها لا إله إلا الله وفي رواية إن روايتك لا إله أن يوحد الله إن إلهي أي دي حق عبادة أقار يلام فإنما طاعوك لذلك هذيك يلام فادعوهم إلى الصلاة صلاة أوير هذيك دعان زكاة أوير وهكذا مركب وحان قال هذا عالم كمانجمنت تيجي دقالها وحا كان ينو شرعين كلين بريورتس كالكاس لكن مركب حالنا الصومالي أنو كارنو إيمانو وصلنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله